Haka jing persang ban pen sa priang ke kubor haka bayar day ba ke jing syak penjulor ke mei mariang nalor ban penek pensa ya ke jing internet jengka bar ban yada ya ki kiwa ban laj na ke jing penjaklia ke Shillong College ke wei na ki Islam ai jing kai po ke jela haka khat pratari u jelio arja arpusau kala Pynlong ya ke short film competition ke ba ke pang pedeng jong ke ni ke competition ke day Shattered Reflection Meghalaya's Rivers in Distress ke ba long ru artat kum shibenta ke jing rakhi dap nru posnam ke terat pulis science ke college ke ba tip kum ke academic subcommittee Diamond Jubilee celebration in teaching science in Shillong College. Haka ni jingya ko play shimbanta daki college baper ki bana ki wei ki district ru ya ka bala don hadu khat pratli ki entry na ka banta ban pen i ya ki film henry tang khandai telipat kilala ban poisha ka thong ka bakanthop haka open category but ka inter college category ya ka ba haka open category ka third wiang motion picture na Nongstoin kala yok khor ya ka nam la do but haka inter college category haka kerdan ka baning kong la yo ban khur da St Edmunds College haka kerdan ka baar la yo da Shillong College but haka kerdan ka balai la yo da Sinot College haka ni kesngi lawan banyak dan rengkat lang Menteri Ketenat Arts and Culture uba Paul Lingdo kumukong san haringkat kajian dan lang ke principal jongko college ke Dr. E Kharkongor ki nohikai ki Samla puli ringkat ki weipat ki belasyak hot skobha Habayok banyak keren bat ke Dr. L.M. Kyrwoh ke badai ke convener ke academic subcommittee Diamond Jubilee celebration in teaching science in Shillong College halor ke jing Pynlong ikini ke jing yakom kala ong ba ke jing temu ke long ban pen i syakipat ba halor ke jing syak penjulor ke mei mariang tang haki jing keren bat ke jing batai henry ban pen i pat ling ba ki film ki bala ban ketik ya ke jing mut jing perkhat jongki haka bayar day bat ke ni ke mat bat kumno ban la ban penek pensa pat yaka Ke jing temu ke Pynlong ke ni ke program. Ya kan ni ke program dia ingin nak perhat adu mensyam senam ke bagi gila ai bentai ni kum ka academic subcommittee bangin happen organize program. De barobor ni lagi bagi program ki Shillong barobor ke biare bikin hikai. Jadi mentah sin ni perhat yang nak dia asap academic committee yang bagi perhat yang kumlo bangin ngin shim nak takalat ban galong student centric kan. Bak biar deru bat ki jinja ki jinglong jangka memar yang mentah ni ke por ba manglei i te baro bang lei i ru bang sidon ma kini ke seminar ke biar dei bak mai mariang meram o nemo bat ni i ba ni shuwan ra ki presentation ni syukran ni syubatai bat ni perkhat yang kum no mandalian ada ke film para bagi i shisha ya ta kena kila kala ban ketik i ke jengmut perkhat kala ban keta i ki kena ru bab ne tang ki kena ru ya ki ba pek baro makanan kita kajing pin kendu kamen simo kan wan kajing sim kendu bai i shisha kita ki wa kita ki kumlo bangina penjular tendai nak kata kan ya sedang bat ni tong ni le ada kan ka short film competition Okay, bila batai kumba kat nutuli kan ni ka competition ka ditang hani po school ne ka po college ne ka dei kiwi ki college ki la ban sim mentala ni kinu kinu kini ko apa ni sedang ni short film competition yang min khat i college ba tinggi perkhat ko syam ni ong ni la mut ban ong wait ka Shillong river mo ki wa ki badan bo Shillong ta yang ngin khat ta ki college ki badi tang hang ni ha po Shillong dan ni perkhat ni em yang ngin ling no be tang Shillong ring le ka ri bar ka stage ni bar wai ke Meghalaya kum ta ni ai no ni la ai no Meghalaya's rivers in distress ni ai no ka tu ban hang ta habang la ai kata ni yo pada kata ka ya ka ni kam response na kiwe ni yo na Nongstoin PE kata best award best short film award kata bang yo for open category kadi na Nongstoin kata dia na Nongstoin bat kum ta ni la pasang ja one bon ha registration ki kena ki ba register ro andre let's say they baki don exams but ni happen delay kan ni ka program yang postpone do nama baki don exams bun nak ki Samla shu ban wan ban compete rei ki entries ki long kum ba khat pratli ki entries and rei ki ba poi ha ka thong pare ha dok ko jong thong gero khandai tli ki films te kini hi ki ngi sedang kum ni bat kinaya le kinaya contact entai buni i gina ai ta jengmut ki ru ke kum ban i nangis khmat nak ka college ni ka department dan ya dan jing temu e shon namba nangis khmat dan ya perkhat su Pynlong ku kini ki
program dan competition. Ni don ke jing temu nama kani kalau tengah jing sedang. But ni don pun ki program sebere ba kami mariang men shem snam ingin ang dep ko program ke bade sebagai e-waste ka but ni don kani ke environment ke EVS department. Ini EVS department ru kinong very active when it comes to kani ka bede ba kami mariang. But ni ru kumna kani ka sub academic committee wala kani ka sub academic committee kalong tang ka committee jong ka Diamond Jubilee Henry ni nadon hi jing mut ni nang le shushu ma ki bon ha ki sub teams akor bingi perkhat yani mi bon ha ki sub teams but ni perkhat ba le nang ni nang continue show namar ba idang bon ki sub teams ba ni nang perkhat show ka be dei ru pat ka environment Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpanyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat, bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom syed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya